okushara mukwekwatiramu bakekorera burungi bwansi bakiteira abebembezi nabikiri kukwataho butabafaho bakabebwa batyo bakigezaho kweterera enduru bakabetiza okashanga bo tubakushangwa muri shema aho butanduzi baire butandu bwatya bwira ahabo mihanda mbi etarikurabwamu eyibashoborere kubera nk'ebihandagazi nyo kitangarize enguto ziti za shema no sikunuye tetine enguto zona kandi buriya emyaka ijyaho emyaka nkamukaga yaho irenga mushanju akahija gureda eshara kurga za kabwe irengera karyango konkati nkintangaza kureba ngo nagurede kabura timo cyarese gureda yabura niki boda bamuzira twashara kwekwatramu abukuru n'urugutwa hadi tugoho bwakire bwizire tukashoberwa boda nanka ni district ni yakibirye mu rugutoro kokavuga muzira za kakindo amazima garanga to kubasa kuraba so bamuzira twashara boda kwekwatramu abugwa bwakire bwizire twashara mu katwe kwatwe n'urugutoro emhanda bwa hatetar kurabwa muna mnongo mu Kakindo Town Council omuri Shema y'amatemba niryamasa omukatoma Kanyamushungwa Karyango hamwe n'ahandi. Kakindo Town Council Kanyamushungwa ibakwete itweta Kanyamushungwa tokorabo henjera na yegwire motokanzira araho ezebitocenzira araho turgaho tuzaryamasa ayibakwete omukatoma nemfureje motokanzira araho nepchitugwaho mwene nega nowe gari na saya garyamasa kuza Kakindo konka twajya ngo twishire kwekwatramu tukiza tukahinga nguteja kwa tutegeze gureda zarema twayikorera burungi bwansi no twansima na honorable Jemima witwiza kutwasa katwereza ho muzi mazima nayebare eki kibagemesereze bonkabo kwekwatramu bakarekeraho kurinda gureda eyabereja kuzitereza eyaburize kirari ekintu kijemima buhanda orumukuru wentebe ya katano hashoborere kuri yo mwaka gw'ebyesente ogurukorata kuri omu work plan ya local government ya Shema district kandi niruza kutandika nana okwakangahi okwakana ahakuba na first quarter harya hano konka third quarter fourth quarter erione yanengwayo so another financial year orobudo mweru twashara mukaba boda boda kwekorera enguto zitu mpaka tukire okuriga Shema okuriga muzira okika Kakindo Town Council uruguto nso kugwekora abo kwa government ya rwagati ekene kurugutoru konka turika atrikari mwakora atiyo nko kongera akasima ba boda boda abayimukire mukwekorera imhanda yabo ahatari kurinda government oteyeho no kugira obujunanizwa bokundi ihanga ryabo ngwito twenka no government erabe nekore ngudo konka itwaba kurabaho nito twino buzibu munonga nyanda kusema aba boda boda kubati no mulanga nanye nagira nti buri kukora burungi bwansi neza kuba ninyijaho kuhaba a good example yo koreka ngo really tusemerire twimukire mu nk'abanyashema nk'abanyacyanjenyi kore aha kuba hari kubi kugira ngo government chance Gashakwa Gerard Tugume wa Sky TV ageshonga omuri Shema.